Menteri jong katanak kakoi kakia kajelau ba elhek haksi palai lalai banjurip ya artili ki jaka sumar harang thong PHC bat kumju arnikol THC ban pen klain hakabai de banyadai kajingsa priang jong COVID-19 hapo jong kajela bat haksau West Kasil district nakaliang ba elhek loyo la dru banya pelu jumut bat kinong trai hakite ki artili ki jaka sumar hakaba nakaliang jong uru ulapan ki kacing a jumut bat ki e ki jing e ki kendu kumnu ban nang penya shaprang ban ai ki chakri nakamantagi pai ba hakaliang kakoi kakia hakabai dei ba kadang thong PHC layo jingtip ba kijinun kam kolong ke generator kijingke ban company susu ka jingtai bat kumju uru ban penlong ikani karang thong PHC ban trai kam no bro apsau kunta nang ba kibadon kam ikjingrap kila ban yo kijingram jing penkre jong kaniga PHC namanta kaniga jingpang COVID-19 but apom ni wan hang ni mi chamba bon ki kijing penkre kilong biya bejanti ban inget skam ba hapo ka jing trai jong but jong dia manager but i medical health officer jong kani ka PHC ringkat but ki jing ya trailang but ki borsnong jong snong rang thong ngin la ban tem ya kani ka jingpang but nginum ailat ro ba tan la ban rum ha kani ka snong ki jingpen kre ki long ki bobet ki bobiang ki ba ni sokman but ni snow ban ai buram ro ya ke district Hibrok Hoi kamtam ni ke district administration ringkat BDM manager kini kinong tray jong health department police department kasnong ba kajing ai ya ketika diang ketika man ya health department ni kinong tray jong health department kapenla perkepelong ini menginla ban poi haudu ni put ba hagani ka district southwest Hills ngimdan ka wairu ka positive case ni pengingit kam bakan yai long ta but da kajing ya kalong jinglong adakar kajinglong fikir kajungi HKM lang kasalang kajing board ya ki advisory jong health department nginla ban tem ya kani kajing sapyang but ba nginla ban pedru nang ni shahmat ba kiwe kijing pangru nginla ban nile hakani kaju kadurhi kumangile COVID-19 isong mo shibona ba i health minister jumi baron buram ila bandal lang bani hani kapor dan I mean CM mingi kamtam mingi nang kidong trade ng health department rengkat bat i local MLA ba Pius Marwin kiba klamrit kam kanu kajing so fair ki wan shahmat bat ki trade lang bani apo health department kumi dong ilam jong health department dan lang bani ki frontline workers ang ni but dakani ka jingdon lam jingdon dekat ka joki ngin skam mengiru ngiyo ya ka encouragement ngiyo bor but nginang tray kamhan ni chmat dan pun kita kam ke ide begini CC laikan mana yang meeting ada note down dia ke manut sedang meeting ingit baka adin bagla yo ya ke manut sedang meeting sebut din ya ke kam pagi lagi jingi ke baka ni CC gaya kendu rengkat pada lokal MLA jongki rengkat pada ki medical officers beran hal ni apa ke CC minja train kat senang bangila banyo ikjunal kam dijumpan ya ikjunal kam ke wede jong ni ke CC sakwe teman ong ni ting la concentrate pelatan gumnu banyada covid ni klet no pode jaga general problem tinggi la ong meneh hande po meeting ru ba ki don bon ba ki patients ki buan hang ni man ke por ki bangde ki covid ki bangde ki non covid ya kita ru ni bensim ke ju ke kli aju ke tray na ke benda ban ai ki sumar ba pakai ki baro ki bende baro na ke gilang ru ke jing duna kelaikan sibon ba bana ke juga health department gin dia persan katla kadia bana ban warra ki jurul kam ke jogi nang mengenai ke CAC kan ai ya ke jing sekri ya ba pakai di pai yang